لا ارجع كي بنا دم باش دم پیشکش کرنا بولتانا دم جمیر ششیان و چانم بولتانا ج وار کرنا خبرت کار کی کردی روجا کوتین دست بکن کوش بر نخوشی شهر پنجه شو بر دلوانیا خدای پیرو بجاری حول را پایتخت هرما کردستان خبرت کار کرد حسین طاهر اسینو کوتوشی نخوشی شهر پنجه هات بود 18 سالی د جان خوش دست ده خبرتکار حسین طاهر اسینو جگوند جوزاتی سر به دلبسیه و دجیانا خود خدمت دوزا کردی و ربازا برزانی نمر کریه و تبلی ریزین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جه دسپیکا جیانا خوابوا دما نهادا دانوستاندن بران جمعنا نشتمانی کرد لسوریا و پارتیان یکیتیان نشتمانی کرد جبوی درستونا نزیکونه و گهشتن برای کفتنه که گشتی بردوام لگل دست بکرنا دانوستاندنان گلکم جارو دو سهانه پیوستورنا شرابه کره. اوه چندین ساله و داخوازا ملت کرد اوه که آلیون کردی لروش آوای کردستان یک دنگ و یک الویست بن. ده دسپیکا تکچونا روشا سوریه و سیره کفتن نوبرا آلیون کردی ده هاتنه امزکرن. لتوایا وان ریکفتنان بی سود بون. پیده پابندی به توایا ریکفتنان نکر. ده دمان هاده دانوستاندن نوبرا انجمنان اجتماعی کرد لسوریه و پارتیان یکیتیان اجتماعی کرد جبوی درستبونان ازیگبون و گشتن ریکفتنه که گشتی بردوامن. لرگل دسپیکرنا دانوستاندنان گلک مجار و دوسه هنه. پیوسته ورنه شروع کرن و زلال کرن. یکم دوسه گرتیان و اشکره کرنا چارنویسا وان. بریا کو انجمنان اجتماعی کرد لسوریه دست به دانوستاندنان لگل پیاده و پارتیان آلیگرن و بکه بتنه لیسته کوناو 12 گرتیان لخواد گرد پیشکشی پیاده کر. او جی به مبستا دیار کرنا چارنویسا وان گرتیان. لحتى وكا إيرو پیاده تزانیاریک برایا گشتی اشکره نکریه و به تو آوایه کی نآمده جوه دوسیه نزیگ ببه. دداخلانه که ده قصده گوت که او بتنه برپرسیارتی امرووی و اخلاقی هردگرن درباری دوسیه گرتیان ده. به تو آوائه که بحثا سزادانا تاوان پاران نکر. تاویوه چنده انا کسی جبو برجواندیا گشتی و پاراستنا او مایش خاکا کردستان سوریه دست به دانوستاندنان کر. یا جه مخابنیه او که راگهاندنا سر به پیاده و دبیجه انا کسی نخوازه ده دانوستاندنان ده بردوان بن. دوسیه دوه سزادانا انجام درین کمکوژیان. جدما کوپیده دستلاداری روجاوای کردستان جی رژیم اسد ورگرتی و حتی وکا ایرو چندین کمکوژی در حق مالباتین کرد پرورده هاتنه انجام دان. کوتوایا کمکوژیان به دست چکدارن پیده هاتنه انجام دان. جی عفرین بگره حتی درکی. کمکوژیان مالباتا بدرو. کمکوژیا مالباتا شیخ حنان لعفرینه. کمکوژیا عموده. کمکوژیا تلغزال لکوبانی و چندین کمکوژیان دن. یا جه مخابنیه یک و حتی وکا ایرو کجر قربانیان و فرماندار و انجام درین کمکوژیان نهاتنه سزادان پیده نا آمده یه کوان سزا بده. ده سروجا کمکوژیا عموده ده قصده ده خوازا لیبوری نکر. گوت که اوی شهیدن کمکوژیه وکا شهید تومار بکن و اوی کسو کارن قربانیان قربو بکن و آشتیه لگل مالباتن شهیدان دروست بکن و برسوا مالباتن شهیدان او بو که بتنی او دا خوازا سزادانا کجران بکن پیده نکاری بو و داخوازه بجیب که. پرسیار دورده انا کسیه یان پیده که نکار زمین باوری دروست بکه ما فی خلکه بده خلکه و دادواری بجیب که. سیم دوسه یا پاوانکاریا جوتکاران و دزیا دخلو دان جوتکاران برو نیرو. دیدم که دانوستاندن نوبره هر دو آلیان ده دست پیکر و خلک روش آوای کردستان هیوی گریدان که ایدی آشتی و دادواری لروش آوای کردستان برقرار به. و لگل دست پیکرنا ورزی چنینا دخلو دان نشونا که پیده اسانکاریان جبو جوتکاران پیشکش بکه لگل رژیم اسد رکابریا بازرگانیش بو کرینا برهمه چاندنیه کر. نرخی گنم چندین جار گوهرد. جار هری داوی نرخ دیار نکر. گلگوری نرخ هاتیه دیار کرن زیانت مزن بجوتکاران گهشت. نرخ دلار امریکی گهشت 3800 لیره سوری. لو ما جمارک مزن یا جوتکاران جبرگرانی یا مصروفا چنین آگنم زوین خواه بجیهشتن و اوین که زوین خواه چنین پیده لسر وان فرس کر کونا بگنم بفروش رژیم اسد او جیدا که او بخو بکرن و پشتره بفروشنا رژیم بقزنجه که گلک. ددمان هاده جی هینا پروسیا دزی آگنم و جه بردوامه. نها پیده دست به وگوهستنا جه جبوی نافچین دبن دست رژیم اسد و ترکیه دادکن. او بازرگانین و پروسه انجام دادن توایا وان سر به پیاده ونه. پرسیار دورده گلو انا کسایان جی پیاده کارش بو پوچکرنا دانوستاندنان دکه. اونا هیلا باوری لجم خلکی بدر انجام دانوستاندنان دروست ببه.
ایدی خلق بتنه به حق نان خواه دفکره. دوسایا چاری دوسایا کریزین آوی، نان، آرد و کهربی. روش بروش و پیلانا برچیکرنا کردین روش آوای کردستانی کتیاواری جبجی کرنه ده. شر کردان دنان و آوی ده هاته کرن. که روش بروش نرخینان گران تربو. بهترانان خانه روش آوای کردستانی کاری خوراوستاندن. کرد کتنه کریزا برچی بونه ده. شر لسر دابین کرنا ربطیانان هاته کرن. به کوپایده تو چاره سریه که حتی وکا ایرو ببینه. لشونا کو چاره سریه ببینه. گنیم کردان ده رژیم اسد اونان و آرد لکردان گران کریه. هروها لگل هاتنا ورزه گرماهیه. لشونا کو آمده کاری و کار. جبو باشکرنا کهربه وره کرن. کهربه لسر باجار و گندین روش آوای کردستانی هاته برین. لورزه زوستانی. دی چله هاوینی ده کهربه لروجاوای کردستانی دی 24 دمجمیران ده بتنی 4 دمجمیران کهربه هبو. هروهانه بتنی کهربه لسر کردین روجاوای کردستانی هات برین بلکو آف جی لسر خلک واجاری حسکی و تل تمر هات برین. کو بودما یک مهی بی کهربه بی آفمان. دروشه گلک خراب ده جیان دکرن. چندین جار شروفکار و چالگوانان تکز کرن کو اگر سینور وکری با یک کرد لروجاوای کردستانی ندما توایا وان و زیدن خواه بجی هشتبانا. پرسیار دورده انا کسی اف سیاست لهم برگل کرد بجی کر دا کو دخرابترین روش ده بجین یان جی پیده بو. دوسایا پنجه. دوسایا درخستنا در بدرین سریکانی جدبستانان. بریا دمکه اجبوی نچار کرنا در بدرین سریکانی دا کو بری خواه بدن کامپان اسایشا پیده ایریشی دبستانان دکرن و او دگرتن. دست دریجی لوان دکرن و لوان ددان دا کوان نچار بکن جه دبستانان درکوین. لدبستان احمد دباغ له باجار حسکی کارسته کرودا. بدهان کس هاتن گرتن جالی اسای شاپه دیوه. هروها لدبستان اسماعیل اسکان جماره یک چکدارین ننا سیریشی در بدران کرن و هولا ترور کرنا واندان. پرسیار دورده لشونا کو آلی کاریا در بدران وره کرن پیوسته در بدر ورنه گرتن و ترور کرن. دوسایا ششه دوسایا گرتن علاوان و رواندنا زاروکان. جدما کودان و سندن دست بکریه و حتی وکا ایرو هلمتا گرتنا جوانان جبوی لشکریا نچار و رواندنا زاروکین جیر 18 سالی زیده بویه. کو چندین حالت هاتنه تومار کرن. مینارونی دا، زهرا، ریناس، دیار، رنده و امل و گلک جوان دریا آرکه و دنگ خواگهاندنه رایا گشتیا کردیو. راستیا جوانên شورشگر جبوی کردان دانه خویا کرن. داخوازا و گراندنا زاروکن خودکن. لتو برسوک جبان گاوان رنینه. او جی دوی کو مظلوم عبدی فرماندار هیزن سوریا دیموکراتیک سوز داو گوت کو اوی ویکی شای چاره سر بکه و اوی زاروکان دروینه شخصی وی آرمانج دکه. برسیار دورده انه کسی زاروکن خلکی دروینه و ناهل تو هیویه که جه انجام دانوستاندنان بکه یان جی پیدیه. اب همو دوسایم که هاتنه بحث کرن در راپورت ده جالی انجمن نشیمانیا کرد و رد کرینه. چندین جار بونه مجارین سرکین دانوستاندنین کردی-کردی. دنگه کردن روجاوای کردستانی گهاندنه شخص مظلوم عبدی. جبر انا کسی وان کریاران در حق ملت کرد قبول ناکه بردوام پیده آستانگیان دروز دکه اتومتن آراسته انجمن نشیمانیا کرد لسوریه دکه که انا کسی ریگریه لبردوام بونا دانوستاندنان دکه. دورده تی خویا کرن کو پیده دخوازه انا کسی به سیاستا پیده راضی ببه. تبایا شرط و مرجنوی قبول بکه. جبر انا کسی چاره سرکرنا پرزگری کان بدان و ساندنان و گریده ده. پیده ده آراست کرنا تومت نرواده. جبوی پرده پوشکرنا کریارن خوده بردوامه. جدما کو انجمن اجتماعی کرد لسوری هاتی دا مزراندن حتی وکه ایرو. بردوام تکزیه لسر پروژه نتویه کردیت که. بردوام آماده جبو یک بونا آلیون کردی-کردی لروش آوای کردستانی. جبو وی چنده گلک جاران تنازل جبو برجواندی گشتی ملتی کرد کریه دا کو کرد بکار بند پیش روژ دا مافین خواه دو سوریانو دا بچه سپینن و کنتوایه که سر خاکا خوریز لکردان ورگرتن. جبوی گوتو بجه که بهتر لسر دوسین که هفدم بون لگل دست بکرنا دانوستاندنین کردی-کردی و حتی وکه ایروژی که هنک جواب بردامن زبر خود مجم برئيس وليد حاج عبد القادر نبيس كاري كردو هروها برئيس علي تمين دامي انجمن خواجهية انا كسل تركيا ما مستوليد زي جمتا داس بيبكم دانوستاندنين كردي كو لهفته گشتنك سياسي شبو وناغا دوجي داس بيكر تشاوا دنرخينه وتشاوا سيري وان دانوستاندنات كي بريكوز درباسي مجارن هفدم بون بيرا إغار باشتا وقهدار وتماشواني ترى وشكال عديرجي براستي براي دلال وقت بتراقورتا وده هاتي هردبي
كردستان ما سوري بري آستانجن هري مستر دبن تینن بیراما دسپیکا وقت بیجی پروگرام گوهاتین دانین گوهارتنا چه رنگی کردایتی ده هرمی دا هرمی کردی ده هی به راکرن مخابن طلب بهلال و وايد ترتبا كسي نكاري بنجهن عواكرن لمخاب بنجه وانا غانسري مخابن روج بروش اب سر دستيا كو يرول هندروي هرم ما دبي تشتين كو عبد الرحمن النهار ومنصور ووايد تر بخورتي اواجي كوري برشيبوني ونهبونا كار خستنجو حريمي فالا بكن بري ودان هنگه وقت بيجي جين هندروي سوريا او هناكي سبكتر بونج بايهنه هربتنا ابي برساتا اللي وقت بيجي تاكيدك تشتي قلت رابورتا ودا هاتي براستي وكو ام تفجي دبينا روج بروج بلغني نودرت كفنسر مثلا دانوستاندنين ما بيني ان كسي و بيدي دا ان قصد وبراستيجي دبي ام خانه خافينا ام تفجي بيت زامن ممكن ان كسي الى حد ما وكجو بعربي بيجن برياراوي دا الي بيك انينا نيرينا كي كردي يك نيرينا كردي وجبو چارا سرا روشا سوريا ممكنه هناكي براكتيك ووقت بيجي نرمايتيك خرط ذهبي لانه برجاوندي او ام تفجي بيزانن اج ضغطه او فشاره كسين جواميري وقتا وشي كسي سربو خوي يقول هندريو تفجري دا وبيرو باريا يعني توي هي لمخابن الهندري وان دبي مخنا خابينا هجر قصد به هجر بيدي به دروجا روج ده بلغنيشان ديروكي هنا تفجرا كو او هناكي توند به انغو بهتر تفجرين ايديولوجي وقت قلت دجهنا وقت كو بعربي بيجي مفاصلنا ديروكي دبي تشتن جوا تشتنا قزنجين دستواندا يعني وقت بيجي تنازلنا بكن تبيني دهندروي وادا جلك وقت بيجي كتله هنا نيرين هنا توجه هنا يجو تشتاكو إلو تيبرشافي نمازة بشتي دركتنا جميل بايقي براستي او قفتوكو انا اشتغالين جو بيتالي قوتين دي سانه مبرگرين دما 2011 ودسبيكا 2012 وقتكو او جوهرتنين هندروي قنديل دا شي وين ابتنا مراد قرايلاني وهاتنا جميل بايقو بس وجوي وقتي بقى تفجي بريزانتي واجو تيما شاندن او بواجو يجي باشا ما مستا وليد زيد باربا قال مجمتا قال مننا ما مستا علي زبر خود مجمتا لغوري دوسين هفدم لقال دانوستاندنين كردي بتايبتي قالك زور بنا دماكو دانوستاندن دست بكر يعني تشرو بجرتي كرن دماكو zarokên revandin ciwan ji wê leşkeriya neçar şerê siyaseta birçîbûnê tê bicîkirin bê avmênin bêkare bidmênin genim û dexil têne dizîn ku te xwe jî carekê amaje pêkir li bajarê Kubanê rê nadin xelk genim û ciyê xwe bifroşê bê min bicê ew bi xwe dikirin û difroşin yanî ev hevdem ev firosî ku li gel destpêkirina danûstandan hatiye çwateyek çi şiroveyeke siyasî jarê tê kirin ji ber çê duê demê de dest pêkirin hemû سپاسکر که زنار به خدا نظام مشکل دست بکن کیفیت ما مستعد شو دست بکن دست بکن صاحبی بایم صاحبی خدا بتربی هانی کنه هم تشته تیر گشتن پیدا این عقلیا 2014 دفکره یعنی این دفکره انجمن اجتماعی کردی وقتی 2014 نه و کانه تشته خالی فرد بکه دم داویدا اونا دعوه مرجعيه كان مرجعيه اگر كوسيه كوتشلا كوسيو بينجن كوتشقاسي اونا ديفيجن دبي انجمن اجتماعي كردي سدي چل به هره مرجعيه بارتي در سدي شي اسمه انجمن اجتماعي كردي في مساله قبول ناكي 50 سدي 50 خازه وياجي اثبات که انه انجمن سرنگي خويا وبهزه وبقوته
انجمن نیشتمانی ببرگن انجمن نیشتمانی کردی خود بینه تمثیل لبی ملتی که وقتی دبیجه اون زاروک نر بینن اون زاروک خلقی وگرینن اون کاری هانی لهمبر ملت وندکن و برچیبونی وارینا دبی و کارا دبی بسکنی تشتی هانی گرینگی که انجمن جوان بخوازه دبیجه دبی کوادر واج اداره درکفن بری که ام دا کفن اداره ام استیلام بکن ویاجی شرط و مرجع که انجمن وگر لی نابه یعنی تجاری وگر لی نابه تشتی هانی تشتی اساسی که اشتر بیجم پیدل سر دجبان کار دیگه ای من از بیجم ابای تبادل ادواره جناحك خواهية دبيجي والله اف جناح خواهي هاني جوانين شورشكر نظام حزار نافي خواهية وانا زلميت كن وانا دون كنترول كانديلي دانا قصد مجرد واجه هيا بامريكان كاري خاتكن لكسي العرض متحكم يرو اوانا كسي كانديلي دا غريداينا بالي خبيتي كي حقوق كارك سياسي دبي قابك لبيش داره تدنيري كارنا العرض بر عكس بملتي باشا ما مست علي صحتاتنا قلكي باشا زي دوباره بقرمه جمت بمرد منا ما مست وليد او دوسين كوهاتنا بحث كان رابورت دجي كوتا بخاب بهيست وحموجي راستين سر عرضي بتجيبونا يعني جبرتش وكما مست علي قلت داما قابك جبوي نيزيكبونه تي ابيتن بروفاجي شر ملات تكرن دجبري عملات تكرن سياسة هاري خراب لدجي ملاتنا بجيكرن يعني دفردا ابهف كش بتشاو بابتي غريدان و چباندوري لدانوستاندنان بالتاكيد قابل والسر عردي يرو تشتن يعني وقت دانوستاندن شيبن و او دانوستاندن و تشتي بوتينا برهف كرن و انعكاسا ينبل السر خاك السر عردي بيرو واريج ملات راتشنبل انه اف جرا و تشقلو و کاری گوگری هاتین کرن اف زور دستیا گو خورتی مثلا پیاده آنگو کسینگو پیوه گریداین السر خاک بکارتانین و بیتو کس محاسبه ها بکه اف یکو یاد دو براستی یعنی از بخورتی جدوه باوری دما ایرو مبده منه به هنک بالبلد هندلوی واره خصنا وادا چیبویه ایرو مرود کاری هگل هين تازه دنيرين بسري خب خورتي بلند نكر بيلي ام بي يعني ام تفجي واد شوبينن ام نريني واد بينن ام قوتني واد بينن تشتاكو هري وقت بجي جهه راحتيه الجم مركزي مثلا قو شابدري واد كانت واد شوبينن تشاو بنتي ان كسيبن يرو نبي ارادكي محليه انا حتى هريميه جي افضل مستندن قو دبي يكش تشتين سركينا كو ايرو إمام تثبت دبينن بتشابه خوان تركيزا قول سر حريما كردستان سوريا تكرن بهترين نقشة سوري تبي يرو بهتر تركيز كتير ويدا دلينا قرقابن بينا آبتنجي ببشروجا سوريا دا وجاردي بنقها وي حريما مبي فجبر ولي هجر بككي بخازي نخازي آن بيادي وكسينغو يرو آن دست ولبي بككي دهندروي دهندروي هريما مدى براستي او صدامك او وقت بزي مرجن سركي بام بخورتي دنگي انكسيدكن سركردايتي وي هري بيش تم فينيرينا مطمئن ددن دتشتواي جلكي سركي هنا ام تفجي وكسين سربوخا تشجيريا فانيرينا دكن يجي كشاندنا دسته PKK و قادر و کسی واین سر عربه دهندروي هريمه دا وياد دوا اف ريخستنين جهجي هنك هيلامينا وكا كاك علي جبوتي دهنا بيوا هنا ده بيوا لي ام تفجي بيت زانن بلام خانه خابيمن جوانين شورشگر اف دستي واي حري كورا طبعا اي قنديل اون بهتر ايغو چي خرابيه كو هريمه دا ودوربونا كردا وش كرداجها وتشد دريجيا السر تشتين جرام بوها وكا على رنجين وكا مثلا هرين مكاتب بارتيا انجي حتى رموز وتشتي ولا حتى دزدريجيا اللي خستنجي ام تفجي بيزاني رو جوانين شورشگر اف جوانين شورشگر بخوا حتى بري
حتی بری 2000 جی دست وینا وی جاری دست رژین اللي قالك شالقبان وتشتا كرنا فدبل تشتا وجهه راحتيه براستي نكو ديسانا زي دواره بكم نكو خردبونا دانوستاندنه هجريه انكسي وقصد به ونب بخردبونا ديسانا مظلوم عبده بقدر ما جو ايرو ام تفبزانه شو عندنا وزاره الدربه امريكا ونرى تعيين جبر هو اللي هو ما بين هردو قادنو حتى وكي ايروجي تشتين روبرو شنبينا هر تشت بين نقلاندن وزاره دربه امريكا ونرى ومثلا دنابوان دتي دشي باش ماموستا وليد دوباره بقر مجمتا ماموستا علي لگوری دوسین کل گل دانوستاندن بره و چنوتین انجام دن چه چاوریا دانوستاندن انتکت پیش روزه ده و تبخوشی تا مجب خاله که کتبو کدنا و په دیوا د جیبونه دبره او برا کی جا برا جونا که بهتر بسر کبه او برا کو و کاران کریاران انجام ده چاره چه کورگری لوری کرن كيزن الجمخة بنفسنا وقوتني من دبي كارك دبي شارك شيء ببي حكاكا دبي شارك شيء إما الحسكة شيء إما الشنغال شيء بهاري مكرسان را واستحقاق هيرو كاري الشرقي فريد دبي النقابة قصد وأنجمان اجتماعي كردي دا حكاكا دبي مسألة بسكيني يعني مصلحة وان تدا هي فوضى دائما فوضى هبه وشر هبه وناخذ استقرار شيء به اما ناس تشتكي تند خازن بيجن قصد بركي إرادة الجمع قصد هي تخازي مشروع الجمع هي لقصد من متحكمة بعرضه العرضه إثبات بها أنه هيرو حكاكات وتنظيم منظمات يوي العرضه أو بالمتحكمة اللي تشتكي تنا از خازن بيجن أنه ضمان مشروع القصد ضمان بردوان مشروع قصد شرقي فرق انجمن اجتماعی کردیه باش زانبن و اف مفاوضاتنا بفشلن اف مفاوضاتنا هیویا ما كنا فشلن و بسر كذب و او زانبن و باجاری وكي كوباني و دربيسي و قالك باجار عين عيس و قالك باجار و هر او داويه مشروع وانته او بردا مسؤولين ايرو وقت انجمن اجتماعی کردی طرح دكه وحدة الصف الكردي بشكل استراتيجي ليدنري نا شكل تكتيكي وهيرو امكي هاف مناوران بكنو امكي يكليكي او يكليكي شطارات بكنا فايما ناس تشتري خازن بيجن با مفاوضاتنا دبي هر نسير مجار تنانا بس لأز باوريا الجمع هي قنديل نيل نبا مشروعات هري سيره دبي شارك لشنغال تشيبه شارك نقر نظامي واند الحسكه تشيبه دبي فوضى منطقه دا تشيبه دبي مشروعات بسكني اف مصلحه تككي دبي مساله د فوضى هي بس هيرو ايه معك انجمن اجتماعي كردي ام يعني دعم ورغم بقصد وتقصيرات وامريكي حاضر تقدر دبي مشروعي وحده الصف الكردي دبي هرسيره تشتكي ثاني از خازم شتو مشابهه طرابيجن كلامك هيرو انجمن اجتماعي كردي تشتكي مفاوضات طرح ديك ملت طرح ديك هيرو خدي تمثيل بملتي ديك هيرو تشاوا از امكي بهبرون تقاش مره هريزاري خلكي خطف بكي حتى نا 12 13 زار وخطف كرنو حيانا كجيبه نگري بايك ايد ديان حتى نهات واري باجاري كوبني تي بنير لسر كازان مازوت تن بنزين تن نظام تشنان تن بام لد هلاكتي ري باج تكي مقصوده بايا ايرو تبالي خبيري كي لديرازوري ولا قالك ملات راضي منطقه لسر وقت بيجن فوت بركان لسر تقينكيا قصد بفرسي انجمان دايك استغلال نكي ومشروع حريه برج اثبات بالعفرني ولسر كاني وللتلابيات واسه مثال قصد دبي مساله بي بگه دبي انه انجمن اجتماعي كردي فرصه مزن دايكيه وهيرو وانا انقاذ بكي وملت انقاذ بكي ملت ما كوجبنا بجاره قدري فايمن از ديفيجن هيرو وانا وقت طرح بكن سبي شيست اي 1 واي انجمان سبي تشالنج مرجعيه انجمان قبلناكي كيمي بينجي انجمان اجتماعي قبلناكي ويدنجي مثلا پیشمرگان انجمان تنازل جی ناکه قصد چه قاسم مناوره بکی و چه قاسم بلیزی و چه قاسم دقیقه دری امریکا رو بکی مثلا پیشمرگان مثلا خط تکسور الجمع انجمان تنازل جی ناکه اید دیان مصالح ملتی ما
ویاجی تنازل لابه زاروک خطفکی نابه دبه اداره چه به و اداره کو انجمن حتی دا کدی که دبه کوادر کندیل شکوبانی دا حتی دیگه که دیش کی درکبه وانا شرط نه قد بوناج امریکان را و لیبیا امریکی بیجن اوکی او اری او نا انجمن نشمانی کردی خود طرح دکه تمثیل بی ملتی که تمثیل 4 میلیون 3 میلیون کرد سوری دکه ام نک بازارات دادانه ام نکی بلیزن به هفرا قصد را مشروع قصده ام دنیر مشروع که ایجابیت به بردوام به لانجمن نشمانی کردیش مصالح ملتی خواه تنازل ناکه و چه قصه پکه بخوازه مشاکلان چی که دشنگال دا و دحسه که دا ای من جمع خجاره که دنیا از مشکل تکه و بخوازه مشکلات چی که حسه که دا او دشنگال دا جبر به بخوازه به مشروع امن و الاستقرار ای قصد و انجمن دا بفشل قالك سباس جبوي هادو بريز وليد حاج عبد القادر نويسكاري وكردو بريز علي تامين دامي انجمنا خوجي انا كسيل تركيا كهون القل من بون قالك سباس راقصنا ما في امروبان لعفرينا رجباء كردستان راقهان كو چکدارين النخبة جنكا كرديا بتمن دانا برليدانو اشكنجي ونهار وشاوية تندرستي نهارما راقصنا ما في امروبان لعفرينا دراپورتك خود بود كو چکدارين النخبة جنا كرديا بنابي عظيمة منان رشويا بينجي سالي بريا سالك يرابان رو پشتی دانا فديه سر بستات بردان همان رخصتن دا زانین جی کود دست بکا مها حزیرانه ای سال دجی جاره کدن او جن هاتا رواندنو بریا چند روزان سر بستات بردان لی بتوندی راستی لیدانو اشکنجه هاتیا رخصتن ما تمروبان لعفرین برپرسیارتیا در انجام روشا جنان ابوری خستا استوی ترکیه و چکدارن سر به حکومت سوریا دمکی و ائتلاف ده روج بروج وهالمتا قرتنا جالية بوليسين لشكريفا در حق ولاتين كرد لهرما عفريني تينا انجام دانو هر ولاتيه كي كرد خزمت در ببريا پايده در كربي وري قرتنو لهمبر فريان وري سر بست بردان جدركا تايبت جعفريني جا آركي راقهان كولاتين جا آليه پايده و بنچاري در كتبونا سر ريبندان نهاتينا قرتنو لهمبر فريان تينا بردان همان جدره تکس کرکول همبر 500 لیرین ترکی دهاتن بردان لی دوی دما داویه داجه 500 بو 700 لیره ترکی بلند کرد. ده گوری آگاهیم دستی آرکی کتنه که روزانه هجمانه کولاتی تینا گرتن پرانیاوان ولاتین بتمننو به نچاری دما پیاده ده در کتبون لسر ریبندان یانجی در ریببریا پیاده ده خدمت کربون. لآلية كيدن توانن در حق سروشتا عفرين جالية چکداران و عربان و بردوامنو يهري داوي دارن چيعيين مرخان لگنده کردا و چوبانا هاتنا برين و شوطاندنا پرچه ویدیوی که تایبت جه آرکê را هاتیه کامپاورا بین کچاوا دار تیده هاتنا برين و شوطاندن نهاجي زبر خود ما جمع چالاکوان مصطفى قاضي داكو بهترنا هي بخنا سر روشة باجاري عفني وتايبتي او جناكو هاتي قرتنا عظيمة منان او دهمان دمدا بروسيا قرتنا خورتان وسر بس بردانوال همبر بريانو شوطان دنا داران كاك مصطفى دمباش هميجي مجارة جنا كردياكو هاتي رباندن اگر ته بده خیاکرم دست به کدش برچ او جن هات و رواندن به چتومته که حتی کو سال که د زندان ده بمینه تم باش که زنار سلام زتا و تماشاگر آرکê سپاس اشتراجی او مشکل عظیم من رشو او تقریبا 23,000 هات گرتن طبعا تهمه معروف لنا اون آلیگری پیادینه يعني مثلا اما ببيجن ابا آلیگری پیاده هات گرتن نقل که و پره خواجی دان و هات اشکنجه کرنجی و تحقیق جی هات کرنجی و هات بردان يعني و چون من نقل دنجی بگره يعني ابا 23,000 هات گرتن 2019
دیسا هات گرتن وقت خطف کرن دست به حضران ده 2020 دا دوی گرتنه دا راستی اشکنجه تند هات بو و یعنی اوا به تندی و به گرانی اوا کتکلوی خسته بون اوا تبون لیدانه و هاتبو اشکنجه کرن و پشتی او وضعی پیس بو بگوره بسته نهار و شاید ما مصطفى ما تکریک کرن و دریا منظمه خستنا ما في مرة عارفين يجي وما يجي بالرياض خارة بالتلفوني وانكر يعني عائلات تبدا بالترس يعني شورى وتنكنا حولنا النت تبدا هم اشارات المراه حولنا وضعي نباشم ووضعي يجي يعني وقت ما قلت بري راسي اسكنجاك بر هو بنا هاتبو اوالي قربان كي بنو مصطفى اوالي قربان دي هو ناوي وانا فصيل النخبه وين الجندي عماره بجنين جيوان سنتروان الجندي عماره يا نقشايا موبتا و ابا عزيمه من الرشيج جندي شيخوت كاي طبعا نزيكي جندي عماره هواتي بالرواندن بتهمته انه اولي قريب باشا كاك مصطفى دما داويدا دیاردەیەک دروست بووە و هەڵمەتە گرتنا خۆرتان و بتەوەی بتەمەن مازنجی وادەگرن و لە هەمبەر پەرا بەردن یعنی ئەگەر بهتر شرۆ کۆرۆناوی بقێسە راست على اساس انه اف فرمان دركتنا انه هرم عفرين انه دركتنا و چکداران گندا و باجارا و نافچین عفرين حتی و تقریبا اف قرار دركت تو چاری 2020 انه هدف انه يعني بشيء ابناء ناو مال در كابن ناو مال سيفيلون وهرن جهن خاص هيدا جديد يعني لا اول تشتكي نو بركتي اب مثلا كاري چکدار ذكر يعني اب جورا جور يعني انا استخبارات تركيا طبعا بايبي وان بيتشي وانا يعني شرطي عسكري زائد مدني برنگي يعني هندك بس شرطي عسكري كاره دكن وكاره چکدارانه يعني از بيجم تبديل الادوار في رنگيجي يعني ابوتي برنگي كي هو كيان ياساي و ور المالا و براوينن حرگندكي گچارن گپيانجن گشاشن او جليستال جاموانن و براوينن واهوارن انه باشا شاوا وناس ما مصطفى ورده حتى كو زانبن غير بيدي كار كرنا يعني تو متوا والله مقابل او ليستا ودوسي وانا وتشتي وانا و انا وجن جام بيادا والجام كومينه حمل هاتف نفساندن وهو تشتناجي مان لسر دناو جهه بياده دا چل باجار جی چل نافچه جی هات يعني او ترکان و گروپ چکدار دسته خاصه دکومنتنا و تشته دیجی يعني ولی گرنوان جی هنه ترکیه رانجی و اورنجی او فساتل هفت دکن مثلا و ریجی ها يعني بس برنگی کیچو لا تشته اساسي انه دوكيمنت بره لجام پیاده هات را دستی اوی بی ناوینچنم ترکان و گروپ چکدار باشه دما کوادرابين ما مصطفى دما کوادرابين وهذا بنا كودري والكودري دافازا بارات كن يعني امكان هر فصيلات حبس خوجي هاي وجي خوجي او جي تحقيق جي او جي كتب هم تشتي يعني هر فصيلات دولت بتاني خويا وتحكم قريب گندا و باجارا و نوچایانه دو تنگدان کسان هن رواندن دبن مارتی کسان هن دکن عفین کسان هن جام خواه هن ناحیات هر جام خواه دکن اسکنجه یعنی فدوه تنگدانو مثلا یکی تن جام دبیت جام تا فلان داوانجه هیا رسخت فلان و رقم فلان و رقم داوانجه فلان برای جاهزه یا ته پرا بده یا مشترا مصادره یا ته حبسه کن یعنی او باشا ما مصطفى اگر ام درباسي شوطاندنا دارو مرخان چيا عفرين بن يعني افروسا باوايك يري باسكريت بيجي كرن كو خلق او خلق درب درن عرب وهناك حتى در حق سروشتا عفرين في كاري هاي خلابتكن
که زنار انوام حرد بینن لحرد برکه بیسترون نگه هفته بده هفته نل در وید خینن اول کسنات مستوطنین آنجی چکدارن دراد شاوتینن معنیش خورا او بدار خورا بفروشین یعنی تشته درستانه تورن مزمک بری به مدی گنده بر آب یعنی بعرابا و گنده در رجو ایروژی گنده چوبانه نه رفرواداته بو انو گنده گردا و چوبانه گنده چوبانه تنه هاتو منم تکیه خطر کردن گنده چوبانه تنه داره اوناتن بریم دارن اسیدگانه نه دارن مرخنه زائد دارن اورسینه و بلانه نه افزوده تقریبا عرض هانکی وقت ویدیو دجیاتی خیار کردن تدار نمانه بری به چند سال از چوب میهنه مریده من بوداره نه دارن گردا و دارن چوبانه داستانه که یعنی طبیعی شورشتی سدی سد یعنی و به سده ساله او دو ست ساله او دارنا چه بنیانه و مزن بینه و منظر خوش دنیانه او گیتن برین و تن فروتان به پرایانش جلس باس جبوي جالكوان مصطفى قادي قلت القلم بيقول لك سباس لجنيف بشت أراقرتنا جوانين كوميتي دستور سوريا بس دما بشت راست كرنا شوار روشين بكتنا بفيروس كورونا دنبا باش دارنده دوباره جوانين دست بكرو هجمارك دوسين سرقه تيدهاتنا گنگ شكرا پشتیرا گرتنا گراسیم جوانین کمیته دستور سوریانو بسدما تومار کرنا 4 روشن پیکتنه ویروسا کرونای دناوا اندام شاندا رژیم سوریه ده روژا اینه 28 تباغا 2020 جارکدن رونشتنین گراسیم جه کار کمیته دستور سوریه لجنیفه دسپیگر لگور شوپاندنا رباز نیوز روژا اینه دمجمیر ده صبحه یکم جوینا کمیته پچوکری یا دستور سوریه به آماده بونا هر 4 اندامن کوب کرونا کتناج شاندار رژیم لجنیوه دسپیگر تیدا دوسین گریدای دستور سوریه هاتن گنگ شکرن دوی درباره ده شاندی نافدولتی تایبت بو سوریه گر پیترسون ده کنگره کی روشناموانی ده راگهاند پشتی کو تستین کرونایش اندامن هر دو شاندن باشدار لجنیویج آلی تندرسیا سویس رایوه هات مکرن و او انجام نرینی بون بریار هات داین کو گراسیم جوینی کمیته دست بکن هر وها پیدرسون سربار کرو گوت گراسیم جکار کمیته دستور سوریه بو دما دو روژان دی بردوان بکه لگور پیدرسون روژا 29 مهه و تا ایرو بداویته جالیو خواه هادی البحر سروک هفبشی کمیته دستور سوریه جالیه ائتلافان اجتماعی اپوزیسیون سوریه و ده کنگره کی روشناموانی دا راگهاند دروژا سسیان ده جوینین کار کمیته دستور سوریه دوسین سرکه وک ناسنامه اجتماعی دستلاتا دولته سربخوبونا دادگهی جدا کرنا دستلاتی و پیوندیاد نوبرا دولتی و ولاتیان ده هاتنا گنگ شکرن هروها البحر آما جکر کورونشنا پین شما بوریجی بگشتی ارینی بو تناکوکی و جداهی جهر دو آلیان و دسر پرسین سرکه تنبون سرباری کو همارنگیا جواکا سوریه ناسنامه اجتماعی و آزادی و مافجی هاتنه گنگ شکرن هروها البحر گوتکو پشتوانیا ولاتین هریمی و جواکا نافدولتی پر گرنگه جهمی آلیان ره داکو کاری کمیته دستور سوریه بسرکوه و پیوسته او پشتوانی جبو برا پیدانه دحفدانا کمیته دستور سوریه با آوائه کی بلستر وره انجام دان روژا دوشما بوری 23 تباغا 2020 پشتی راوستاندنه کدریش جبر کلم هنجتن رژیما سوریه لپیش انجام دانا کاری کمیته دستور سوریه یانو و ریگریه جه سرکفتنا ویره سرباری ریکارن خوپارستنش ویروسا کرونای گره سیام یا پچوکری جه کاری کمیته دستور سوریه و گنگ شکرنا گوهرتناوی دست بکر بو بریاوی جه ائتلاف سوریه اپوزیسیون سوریه بینو نرین خوره جویا بو دی جوینه ده باشداران تکزید سرباشداریه با آوائه کی اکتیو و ارینی دی کاری خلاص سیان ده جه کمیته دستور سوریه را هروها اشکره کرنا نیازن رژیم سوریه و آستا جدیتاوی درباره تولیبونه دی پروسه سیاسی ده و راوستاندنا روه جمافین اجتماعی و آزارین گل سوریه به همی پیک هاتیان گنگشه کرنا کارین کمیته دستوری براستیانه کر هروها دی جوینه ده تکزید سر پابندیه به گشتنا چاره سریه که سیاسی لگور دا خوازو هیوین گل سوریه و پاراستنا مافیوه و گارانتیا دسف آنینا سوریه که وکهوی جهمی ولاتیان را لگور بریارا نافدولتی 2254 حاتا کرن کو کمیته دستور سوریه یک جه 4 سالکن
نقشریا چارەسەریya سیاسی یا ku wê biryarê daniye. Komîta Destûra Sûriyê ji 45 endaman pêk tê, 15 endam ji aliyê rejimê, 15 ji opozisyonê û 15 jî ji nûnerên civaka sivîl pêk tê. Ji her du serokan Dr. Hadîl Behra ji aliyê opozisyona Sûriyê û Dr. Ahmed Kizberî ji aliyê rejimê ve li xwe digire. Şandiyê navnetewiyê taybet ji bo Sûriyê Ger Peterson jî wek birêveberê karê komîtê beşdar e. Di vê komîtê de Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê wekû nûnerê Kurdan beşdar e ku Kamîran Haco serokê komîta peywendiyên derve ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û endamê polîtbîroya PDKSê wekû nûnerê NKSê û gelê Kurd li Sûriyê di vê komîtê de beşdar e. Herwiha di komîta berfirehkirî de jî Dr. Abdulhekîm Beşar cîgirê serokê Tîlafa Niştimanî wekû duwem nûnerê Kurdan tê de beşdar e. Li gor biryara Encumena Ewlekariya Navdewletî hejmar 2254 arman ji karê Komîta Destûra Sûriyê ew e ku destûreke nû ji Sûriyê re amade bike da ku pişt re hilbijartinên giştî li Sûriyê dest pê bikin. Proseya çareserkirina krîza Sûriyê çareseriyeke siyasî dest pê bike. Alî Umar مابستا خزمەتکردنا ڕەوەندە کوردی لە وڵاتی ئەڵمانیا پەنابەرن کورد یان قوڵی وڵاتی دمێن خۆشببووی هەڵبژاردنێن باژێربانی بربژێرکردنە و لەهاژی ئامادەکە ریان دەکەن. ئارکێژ یەکەم ڕۆژ بە ئەودۆسە شۆپاندیە و بربژێرن کورد درێ ئارکێبەژی خۆشببووی ڕەوەندە کوردی دنە ناسکردن و نامەیەن خۆیان پرۆپاگەندەی ji بۆی پشتی هەڵبژاردنێ دەماکو دەرکەونجی ددنە خویاکردن و داخوازەوانژی ژە ڕەوەندە کوردی ئەوەکو دەنگ بدنەوان حتاکو ژماران و نەرن کوردانەوە ئەنجومەناندا بەهتر بێ و بکاربن کارێکی ji بۆی ڕەوەندە کوردی بکەن. ناژیز بەرەخۆت مەجەم بربژێر زوهێر جەمیل لە باژارە دۆرتمۆند خۆ بربژێر کردیە کەک زوهێر دەم باش ئەگەر دەستپێکێدا خۆ بدە ناسکردن نابێتە کارێتە ئاستێ خواندنێ تشکیژە باژارێک ڕۆژاوای کوردستانê نهاژی وڵاتی ئەڵمانیا چکە دەخۆ بچرەنگی بربژێر کردە چەند ساڵێت ناوە خاکە ئەڵمانیا ژیاندکی. ناوێ من زوهێر جەمیلە لە باژارê قامشلو خودێدا من ev 26 salê me li Almanya dijîm û ev dedî 9 salê me ez li bajarê Dortmundê min Almanya. من خوندنا معهد متوسط المراقبين الفنيين من خلاص كربون السوري هروها اجي وقت هنرمندكي كردم جي خو هالبجاتي لباجاري دورتموندي باش باجاري دورتموندي المانيا جي قدامك اسكاري بربري دكم يعني باش کاک زوهێر الباژارە دۆرتمۆندێک خۆتێدا هەڵبژاردیە ژمارە ڕەوەندە کوردی چ قاسە دەست پێکردا ینی هەتاکو ئەون ژماران و نەرن کورد لە باژارە دۆرتمۆند چەند بربژێرن و ji بۆی هەڵبژاردنە ئەو خۆی یەکەمین دەرباز بووی بناوێ خۆ ئەم جی وەک گروپەکن ئەم دەرباز بوون حەفت کەسن گروپامە بنابێ کوردیشی کوموناسیۆن گروپی نمرە 11 بەێ ئەم بحەفت کەسا ئەم دەرباز بوون ژمارە جالیا کوردی باژارە دۆرتمۆند چ قاسە ژمار ئەم باوایی ژمارە کووردا ژمار gelekî baş e ji ber berî got em mesela Sûrî çêbû milletê me gelekî hindik bûn her bajarî li vê dema himan de millet pir bûye millet gelekî hatine ez bijmar yani bi taybet ez nizanim çi qasê ye lê millet baş hatiye باشە کاک زوهێر ئەگەر نەها و بربژێرن کورد دەرکەون دوان هەڵبژاردناندا بێکاربن چ بکەن ژبەر گەلک وەربژێرە بەسا خوێندن و زمانی کوردی و هەنە گەلک پرۆسە کەسێن و و هاتنە بەسا تەرجمێ دەکردن یعنی پرۆژاوە چێژ بۆی پشتی هەڵبژاردنان و دەهمان دەمێدا داخوازەوەش ڕەوەندا کوردی نەها چێک و دوێ دەمێدە بەریک و هەڵبژاردن و نەداخستن و چ ژوات خوازن چ ژوارە بکەنەوەکە بربژێر
وقت بربجة أمجي ملتي بقول ألمانيا دجي وقت عرب وقت ترك وقت روس وقت يونان أمجي دخادن جيكي خو بقرن نا في ملتي دنجي نجي بقيم في ملتي يعني بروبليمي كسك هي جبو زمان جبو كولتورا كردي امكان دنجي خو بقيم بلد امكان دنجي خو بقيم بان ابي بسياري ألمان وهروها جردجن انتجراسيون يعني ببي اندماج شيء بدي تشاو اندماج تشاو وقت ملتي الترك كتن دناب ناب شيء المانا ده وجي وقفتن امجي دخوازن امجي نكيمي بقى ملتانه شما يجي مجي تنبي شما ام هستي خو وتشتي خو جبن ملتي رنابج شما غوكو بتعب كي مجي ننارن باش قالت سباس جوي بربجير زهير الجميل لباجار دورتموند كتب مرابوي تماشوان نجا هالبجادنن ألماني سيزده مها نهادي ورنا لدار خستي في عالم كشنا داويا بولتاني داوي دجي هر شاد وبختور